mu rwandiko rw'Abaefeso. Let's go to the book of Ephesians. Igice ni icya gatatu. Chapter 3. Umurongo ni uwa 20. Verse 20. Abaefeso gatatu. Ephesians 3. Aho ni hamwe dusoma igice ni icya 20. Ephesians chapter 3 verse 20. Turongera turasoma ahantu batatu. Turongera dusome ubuhanuzi bwa Yesaya. We'll also read Isaiah, the book of Isaiah. Igice ni icya gatandatu. Chapter 6. Murongo ni uwa 8. Verse 8. Ariko kugira ngo tubyumve neza dushobora guhera haruguru ku murongo wa mbere. Abafite umwanya baje kuwasoma. You can read from the first verse if you have time in the book of Isaiah chapter 6. Nidushake duhera aho ngaho muri Yesaya igice cya gatandatu. Isaiah chapter 6. Haravuga ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6. 2 yayatwikirizaga mu maso he, yandi 2 yayatwikirizaga ibirenge bye, ayandi 2 yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo arera, 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 isi yose yuzuye icubahiro cye. 4 imfatiro zirebe y'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, nishano ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye, kandi amaso yanje abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. 6 maze umwe mu baserafi araguruka aza aho ndi, afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro, arinkoza ku munwa, arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. 8 numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti, nije aba ari nje utuma. Aho ku murongo wa 8 haravuga ngo, numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga ati, nije bari nje utuma. Mu Baefeso Ephesians igice ni cya gatatu umurongo wa 20 haravuga ngo, nuko chapter 3:20. ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose, kuko imbaraga zayo zidukoreramo.
Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Dufata hanyuma ibyahishuwe, The book of Acts, ibyahishuriwe Yohana igice cya 5, durahera ku murongo wa mbere. Mbona Revelations, yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma kandi gifatanishijwe ibimenyetso 7 by'ubushishi. Mbona marayika ukomeye abaririza. Icyo ni ikinyarwanda gikomeye cyane. Marayika ukomeye verse 2. abaririza n'ijwi rirenga ati, ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije? Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa se uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Murongo wa 6, Verse 6. nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza kura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kuyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, ibya bizima 4 n'aba bakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko bararirimba indirimbo nshya bati, ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso ye. Mugaragaza guhuza uyu murongo wa 9 muhuze n'iriya mirongo yindi twatangiriyeho. Ikibazo kirimo kibazo niki cyashakishwa? What was looking, if you try to coordinate the previous verses and this last one on verse 9? Intebe uyicayeho n'Imana, marayika abaririza. God sitting on the throne and the angel. Ninde wafata iki gitabo akamenagura ibimenyetso? Who can open the scroll of this book and break the seals? Niki kihagishakishwa? What are they looking for? Umurongo wa 9 wabisubije. Verse 9 has answered. Nuko baririmba indirimbo nshya bati, And they sang a new song ni saying, wewe ukwiriye you are worthy kwenda igitabo to take the scroll no kumena ibimenyetso and to open its seals, bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Iyi mirongo twasomye, these verses we just read, ndagira ngo tuvanemo iki kintu. I want us to learn this. Turi kumwe muvuge ngo haleluya. Mwongere cyane haleluya. Ukuye abaririmbye twatangizanije kuva mu gitondo, hari bamwe baje muri amateraniro ya nimugoroba.
other than the choir that has been here, the ndizera ko mugifite imbaraga zose mwebwe those who have come ni just byiza now, ko mwakira. energy, so receive. ikigenderewe hano muri iyi mirongo twasomye, One thing I need to emphasize on these words, turashaka kugira ngo turebe imikorere y'Imana. we want to see the way God works. Duhereye mu Baefeso Starting in the book of Ephesians, haravuga ngo Imana ishoboye gukora ibirenze kure cyane it ibyo says dutekereza n'ibyo twibwira. that God can do exceedingly above and beyond what we think or ask of. Ni ukuvuga ngo Imana yacu ntigira limite na rimwe. This means that our God is limitless. Imana iri capable gukora ibirenze kure cyane ibyo twebwe twasaba n'ibyo twatekereza. Above what we think or ask of. Iryo ni ihame ni n'ukuri tugomba kumenya kudashidikanywaho. That's the truth and the principle that we need to know. Nza nibaza twebwe abantu Sometimes I wonder, we as tuja humans, dusoma ijambo ry'Imana, when we read the word of God, ariko nza nibaza nimba tuba twumva uko rivuga, nimba tubyemera uko. do we really believe what the word of God says? Mu bantu bagahinduye ibintu, If there is any person or any type of people Abakristo who turimo. change things, kubera we, ko the muri iri Christians, jambo should. Because in iri this jambo word, ntirigira urwenya, icyo rivuga ni ukuri. this Ariko word is ikibazo not a joke. Everything that it tuza says is true. turisoma tukarifata nk'amakuru yandi yose. Unfortunately, when we read it like news. Nibutse Yesu wa musirikare amubwira ngo ngwino uje kunkiriza umukozi, Remember when the centurion asked Jesus to go heal his servant, aramubwira ati taha ndaza ngusange mu rugo and turebe Jesus uko said, tubiyaranje. go home and I will find you. We'll figure out something. Wa musirikare atoya, But the centurion said, no, ntiwirirwe wigoruza iwanje mu rugo, there's no need of you to come to my house. wowe uvuge gusa kuko nanje ndi afande, inza ntegeka umusirikare umwe ngo nagenda akagenda nkabwira undi ngo nagaruka With my akagaruka nkabwira ngo authority, icara I akicara. also command my subordinates and they get things done. Ati nuvuga gusa icyo uvuze cyose kirasohora, tegeka gusa And uraho say, ibyanje byose command birakemura. from where you are and things will also be done. Yesu aramwitegereza And aramureba, Jesus looked at the soldier aravuga ngo ni ukuri and he said, nari truly, ntarabona truly, kwizera kungana gutya. I had never seen such type of faith. Aravuga ngo habe no mu Bisiraheli Even nari among ntarabona the bene Israelites, kwizera. I haven't seen this None kind se of iyo faith. definition yo kwizera ni iyihe? So what is this kind of faith? What's the Kwizera si ikintu definition? cy'umweru, si ikintu kwizera ni ugufata ijambo uko rivuze Is to ukamenya take ko ari uko the word bimeze. of God literally as it is said. Cyambere rero tugomba kumenya nuko Imana yacu ishoboye byose. So the first thing we need to know is that our God is able to do all things. Ntigira limite, ntiwoyigenera imbago itarenga. And he has no Ni Imana boundaries. ishoboye byose. He's limitless. He can do all things. Iyo bivuga ngo au-delà, And when they say beyond, biba bivuga ngo izisimbuka imbibi zose it means tuyitegurira. he's above boundaries. Ariko irabishoboye Imana yacu. And he can do all things. Haleluya. Iyi Amen. Mana yacu irabishoboye. Our God is able. Hari umuntu nabonye wabisobanukiwe ko Imana ibishoboye. And I noticed one person who understood that God is able. Ni Eliya. Elijah, Eliya ashaka kwerekana Imana, when Elijah wanted to show God, abwira Ahabu, calls Ahab, aramubwira ati Ahabu n'ingabo zawe zose z'ibigirwamana bariya basenga Baali na Asheri, and all those men of yours who pray the idols, tugiye gupima Imana nyakuri. we are going to test the true God. Turubaka ibicaniro, We are going to build altars, niturangiza dushireho igitambo, and we'll put a sacrifice, nitumara tubwire Imana imanura umuriro uva mu ijuru and twike we'll ku call gicaniro. the God to bring the fire for the altar. Imana iri bumanura umuriro And the God who will bring down the ugatwika altar iki gicaniro, to burn the sacrifice, niyo tumenya ko ariyo Mana. we will know that it is a true God. Hari ibintu bibiri nemera. There are two things I believe. Kimwe One,
nuko Eliya is that Elijah, asaba ko Imana imanura umuriro when he asked God ariyo to bring down imenyekana mu the Isiraheli, fire to be known as the God of Israel, yarazi adashidikanya neza ko nta muriro Bali yamanura, he knew without a shadow of doubt that Baal could not bring down the kuko fire. we yarazi ko ari ibigirwamana Because he knew it was nta an bushobozi idol. bigira pe. They were powerless. Ibyo yari abizi, For sure, he knew that. ariko ikintu kitopfa kwemerwa ngo kimenywe n'umuntu wese, But one thing that is not certain for everyone, nawe ntaho yari yirigeze abona Imana yimanura umuriro uva mu ijuru. he had never seen himself God bring down fire. Umuriro yari kwebaze kiriyere kirakinguka umuriro umanuka ngo di yama ubona uraje, nihe yari yarabibonye mwakagira He never seen before fire descend from heaven onto the altar. He had never seen that. kandi ga iyo ajya kuba ari umwami wabahaye iyo test niwe wayisabiye, yari gusaba ikintu The nawe king didn't ask for that test. amenyereye, yabonye Imana ikora. He asked himself based on what he has seen God do. Yewe no kuvuga ati byenda He could have said, kandeba amakuru numvise n'ubuhamya nigeze kumva mu materaniro maybe let me tell ibyo you Imana a yakoze testimony naje I've menye. heard somewhere. Nuko uyu mugabo yarazi Imana itagira limite, Imana y'igitangaza itagira ikintu cyo yinanira. It is because this man knew that there was a power that had no boundaries, that was limitless. Icyo ni ikintu cya mbere tugomba kumenya, That is the Imana first yacu thing izikora we need to ibirenze know. kure, Our God does beyond. irashoboye cyane. He is able. Muvuge ngo amen, musubiremo cyane, haleluya. Ariko ikindi cya kabiri, The second thing, numara kumenya ko Imana yawe izikora ibirenze kure cyane ibyo twibwira, once you know that your God is able to do beyond what we think of, ikintu kiza gitangaza, and what surprises me, tizikora yonyine. he doesn't work alone. Mu bushobozi gira In his power, igahora ishakisha ngo ninde dukorana. he's always looking for someone to partner with. Reka urebe muri Yesaya. Check in the book of Isaiah. Yesaya amaze kubona Imana abakerubi bahimbaza Imana When Isaiah bayisingiza, saw the cherubims worship God, imiryango iranyeganyeka, doors were shaken. yavuze ngo abakerubi bari bafite amababa atandatu, amwe bakayatwikiza mu maso, andi ibirenge, andi bakayagurukisha. Kubera iki batwikiza mu The maso? eyes, others the feet. Why do they cover their eyes? Ntibashobora kunamuka gutya ngo barebe Because they Imana gutya cannot gusa. look at God in his face. Kubera ubuhangange bw'Imana no gukomera. Because of the glory of Bayubaha cyane. God and the honor they carry for him. Yohana avuze induru, plutôt Yesaya avuze induru ati mbonye ishano, umunyabyaha ubonye Imana. Isaiah cried out loud Kuko kera ntiwabonaga Imana ngo ubeho, because uko ubuntu bwari butaraza, nta all wageze ureba Imana. days before the grace you couldn't look at God and leave. Ukuye Yesu wahishuye Imana, Other than twagira uburenganzira bwo Jesus, kuyireba. who gave ntawe us the uyireba. right, no one would. Muribuka umunsi Musa Remember when yamubwiye ngo Moses ndashaka kukubona amaso kuyanda, ati ntiwondeba ngo ubeho wapfa. asked him to see him face to face, and God said, you can't look at me and leave. Noneho ngo avuze induru kubera And ngo ari then when umunyabyaha, Isaiah cried out like he's a sinful man, marayika araza amukozaho ikara ku minwa, aramubwira ngo ndakwejeje the angel of ibyo the wakoze Lord byose. came and touched with a charcoal of fire to his lips and said, you are clean. Maze Imana ijwi ryongera, marayika rirabaza ngo ese none ko twejeje akanwa kawe, ninde wotugendera? Kugendera umuntu no kuvuga gute? And now that Ninde you are aho nakagombye kugera, ninde wahangerera? who can go where I'm supposed to be? None Imana ishoboye byose kuko ihayibaza abayigendera, God Almighty, why kuko does, he ihayibaza want to abayigerera partner? ahantu, Why does he want to send someone on his behalf? kandi ishobora byose. Yet he can do all things. Omnipresent, omnipotent, ni izibyo iba hose, izibyo zose, He's omniscient, omniscient. ishoboye byose. He can do all things. Ninde watugendera? Who can we send? Mu bundi buryo, ninde watuvugira? In other words, who can speak, Ninde wabumbura akanwa kakavuga, who can open akavuga mu mwanya his wacu? mouth and speak on our behalf? None
iyo Mana ishoboye byose ni gute kandi hayisaba ngo ngendera Ba- baza bakugendera aho udashoboye kuba wagera sibyo Usually kuko uri you ask to limite send someone where you cannot ariko because Imana you're yacu limited. ntabwo iri limite But ntigira our God is not limited. Why? Why was he looking for someone to send? hariya mu ibyahishuriwe Yohana In the book of Revelation, Adamu aracumura se muracankurikiye muvuga ngo are haleluya you following? Adamu aracumura Adam sinned, abari mu isi bose bajya mu byaha babakondane and all